ntwenda kureba gardens z'Omurembe ezinde ziri aha Omurembe gardens zo kureba okenda kubyamamu reka tugomezemo tuzirebe tukakase ngo Omurembe gwizire kandi gukisigire twine gukwata kandi nkaburijo ombintu ebyo Omurembe tubantu kuretera ekintu kirya Omurembe omunsi yona ekikwasireyo mbweno ekintu ekikwasireyo aha Omurembe gardens zikisinzeyo ntuzumanya nka Dubai Magical Gardens zishangwa omuri Dubai nkoko kuchura kandi ezi gardens nezamani munonga abo kuba nduzikigurwaho omu Valentines y'umwaka ogw'2013 kandi nimbasa kumanyisa ngo zirumu ebimuri bikwingana miliyoni 45 nkoko mukubirebaho biguyombekireje munonga ndebekaje wahikaho ubuzima niwe nohura wagarika mamani biteze gardens bazinoncinga nkoko nabagambire keri ekere Valentine's Day kandi nizishitama aha square meter ya emitwaro mushanju n'12 eki nikiretera ngo ezi gardens zaba empango ezukukirayo obuhango omunsi yona kandi zine ebimuri byenyine bitari byo kugira ngo ngwebe bimuri bakabukora mu factory pana nacho flowers ebimuri nibyingana waza kubaraje ugitsiraho ebimuri bindi nabajante nibingana miliyoni 45 konka omwaka wa 2015 omukwakana ezi gardens nubwo bazitongoza bakazihereza award nka gardens zukukirayo nije nimuzireba nimwe byakubariwe nozihereza award eje onkezi gardens zikarga omukhayahayana okwabekuri ahagazi ya Dubai Land kandi na Dubai Properties bahayahayana okumuntu kubasa kora gardens zamani ezukukirayo kucyagire kushanga cyashangwa ngwezi nizo zakirizeyo zikatwara miliyoni kwingana 11 za dola miliyoni 11 za dola ne sente nyingi munonga okutandika kombekeza gardens project yo kubanza ningashi kubanza bakaheza 2013 nubo bahezaho gardens zimwe abako bakagenda mbombeka ebicweka ahabindi bakombeka ekicweka ahakindi so ncyo charitire gardens zo kumukuzireba tukujango bakimukaho babyara ikintu apana baketwara ekintu bakitekateka bashitama hasi bamanyangwa hamba kufitaho ikintu ekibatera plani kitari cyito cyo kugira ngo nohindaho obyaraho umutogo otakumanya ngunyensya nuisha kubyaraho gunda apana ezi gardens zo bakabanza bayitwara kandi ezi gardens ekinkwe kumanyise ngo Dubai Miracle Gardens niziba nozikora korgo mu 10 kwika okwakana bait kurgo niziba zikinjire ahabo kugira ngo temperatures ningashi omushana nguba guriyo gwamani kandi ogwo mushana tugukuretere murebi byanyera so nibazikinga kugira ngo waza kugaraka kuzireba ogumozirebe zukunyera ziti ngoko kuzireba abo kwa ninja binji nimwebuza omushana kugwisha bachikora bata apana bono baba bigwire kuruga omukwikumi kwika okwakana ameza gandi nibaba bakinjire nibakugira ngo nibakozesa amezi amazing nugo kubakozesa kufuire murebi kandi amazing mingi nibatwara nka millions mushanju nemitwara 5 na mushanju za liters kufuhira murebi kurebeka ngo byona byahikwa so buri zoba nchibanyisa ngo ameza go bakozesa ni mingi munonga baba binekosa na nibaba binekozesa na technology yamani yo kufuhira umwanya bitari byitu ebyaka pipe kamwe ningashi ebyaka bucket ebyo nibaba bitakora kandi as gardens nzuzikirizeyo omunsi yona kugira ho section nkoko nabagambira ngo bino section emwe eyo kushange muri berebiti endijo berebiti bino section eyo koreka butterflies kandi section ni yekirizeyo munsi yona kugira ebuhugugu section niye kugira kugira ebugugu so tukugira ngo gardens chonka ni kintu ekyo burambuzi ekiburi omwe ari kwetenga kandi ekiburi omwe akuba naenda ntureba bazikoziso no movies na mnonga movies z'abahindi nka Hamali Adulai Kahani ntureba omuvejo bakakozesaho
gardens ezo na movies nyingi ezibaho zikozitse mu konka nko kutwazireba ne gardens z'Omurembe ezibura umuntu arikwegomba. So ekyo nje kinkugambira nti waryokwe waba nokora gardens zawe no baza kukwataho ka piece kache ningashi akantu kacha kuwayiga omu gardens ezi no kato mu gardens zawe nezirebe kaje abakwana ureba bakabakozesa ebyoma babyaraho gardens ezi bazishara no kushara no razisharireje colors bakabumixingaje ko kubona uburebo shangu mbwenu bakakwata ikaramu basiga konka tukokiri apana bakatwara ubwire bwabo bamanyangwe kimurechi wakigita neki nekirebe kachiti ekimurechi wakigita neki nekirebe kachiti. So niwe cyo inekora shitama hasi umanye ekimuri icyo kwenda nikiha kandi internet ekishikana no Omurembe gukisha ha TV West no basa kutkora ta YouTube no taho TV West nehinda program Omurembe nozaho noronda Omurembe ogwebmuri no gutam kugureba nogira icyo wayigaho bitebyo nibyo bitwine kuba ntukora omumaka gaitu kureba kangu nane amaka gaitu ganyira kandi mu ba hoteli nimwe mwine kuwe kwatara ombintu nkebi mukarebe kangu amaka ganyu ganyira amaka ganyu garibe kaje. Program Omurembe bitu nindebesha hazagenda niziruka kandi twine kwikiza ngu esha kandi tuba twine kurekera abandi ebirungi aha TV West nibyo byatandika ninjane mu ndeba ndi comfortable aho shitamini mangu nanye ndiyo mu gardens ebinyonyi hari nebugamba ni ndeba mezi kandi nkuraga mezi ga swimming pool tureba ekidiba cyenye so really no feeling and relaxing ogo ngo Omurembe gutwa tubinire Omurembe kwa gardens okoine kuzirebera necyo ine kutamu kana niwo kubaryokwe oyina kanya kache ntureba noko kubasa gukora gardens aho camera nabanyinoho weekly from Toro kana mtebeka nsawo kisani yabari Gerard katusabe nimbendeza obugwaje nasigara ndi Jacqueline Arenda TV West Omurembe. Omurembe gw'abantu kwicibwaho aba Radiant. You are radiant. Look good, feel great.